Sengomakhanya angeke siyithuke inhlamba kule video. Sifisa nje ukuyenza le video ukuthi ibe as clean as possible ngendlela eyisimanga. Kodwa ke ake ngibuze la. Lemsunyonina ehosiqiniseko mvelase o ultramel ebolile izo lezi ingquza lezi ezomdu omtshalo wasedumbe yini lo mgodo lomfana ngathi iPitbull lo ommeli. Uma ngabe ngempela uKhuzani uyehluleka njengoba nisho, uKhuzani uyisahluleki, lifunani igama lakhe pho emlomeni wenu? Yini leni ikhuluma ngomuntu ohlulekayo? Uma ngabe uKhuzani usephuphile, uKhuzani uselivukane, niyambalela abaculi abamhlulayo ngayo yonke into enishoyo. Nithini pho ngoKhuzani? Nifunane egameni lakhe, nifunane egameni lomuntu ophuphile, ngoba phela umuntu ophuphi kanti yini ukuphupha? Ngoba phela singomakhanya sazi ukuthi umuntu ophuphile akukhulunywa njengaye ngoba uphuphile. Sizothini ngomuntu ophuphile? Yazi umuntu ophuphile awuboni ngisho ukuhluleka kwakhe ngoba uphuphile. Yonke into ayiyo awusayiboni wena ngoba uphuphile. Awazi nokuthi impilo yakhe ihamba kanjani. Awazi nokuthi umculo wakhe udayise kanjani, kangakanani, udayisela bani, ngoba phela bekudayisa umuntu ophuphile, umuntu onganako umuntu ongasahlomuli lutho. Ufunani wena kumuntu ophuphile emsunu kanyoko? Ufunani kumuntu ophuphile? Uyabona? Wonke lamasimbi eniloni wahlafuna lana ngegama likaKhuzani, ngapha nithi uphuphile, ngapha nibhizi nihlafuna uthuvi ngegama lakhe. Uphuphe kanjani umuntu okuyena onenza nikhulume nize nigxiza amathe nsuku zonke ngegama lakhe? Uphuphe kanjani lo muntu loyo? Nihlulwa ngisho ukuphusha ingoma noma imisebenzi yamaqhawe, nihlulwa ngisho ukusebenzela impilo zenu ngoba nilibala igama likaKhuzani enithi uphuphile. uKhuzani lo enithi uphuphile nilibala igama lakhe. Wazi waphupha ka? Ngiyafisa ukuphupha njengoKhuzani, uyazi. Ngiphuphe nje ngalendlela ukuthi kuhlezi kukhulunywa ngami every day. Uyabona? Uthole nje ukuthi indlela engiphuphe ngayo nje ile ndlela kaKhuzani nje, ukuthi njalo nje akuhlezi kukhulunywa ngegama. Cha, uphuphe kamnandi Dlamlenze. Phuphe kamnandi Khuzani. Ngiyafisa mfowethu nami ke ngiphuphe njengawe nje. Uyabona? Thola ukuthi yonke into engiyenzayo kuvele kukhulunywe ngayo, kuthiwe ifake, kuthiwe ngiyithengile, kuthiwe ngiyikokotele, ama views ngiwathengile, amagolide ngiwathengile, ngizenzele ama platinum. Ngiyafisa nje Dlamlenze ukuphupha njengawe. Uthola ukuthi khona abantu nje abangenayo icontent bengakhulumanga ngami, kuthiwa nje ngiphuphile. Cha, uphuphe kamnandi qawo. Phuphe kamnandi Khuzani. Yeni na ingquza zezinja. Anihlukane neNdlamlenze ninamsuno. Wena siqiniseko mvelase nensile ebusweni namazinyana olwelwe nolimo olunenkwali. Kahle kahle wena ngagcina usebenze eShekhas laphana uphusha inqola zase Shekhas laphana. Kwabuye kwenzakalani msunwenja? Ngoba ngagcina uphusha inqola zakwaShekhas laphana wena sihlama, uwasha inqola zakwaShekhas laphana, uwasha obhasikidi. Kwabuye kwenzakalani ngempilo yakho wena? Nifunani kuKhuzani enithi nina msunu uphuphile magolo? Uyabona?
yimi lo khuluma lamazwi ya yimi lo khuluma lamazwi yazi ngiye nga-attend omunye ulive waloqhotho lona nansi ingcili le eyibiza nge-ultramel efana nama-spams ingcili le ekuthiwa ultramel nansi ultramel lebolile ngiye ngangena ku-live wayo-ke leyanja leya ngafike laphana ngathi awuthi nje-ke ngiyopretenda le msunu le ngayipretenda amagolo lawa ngawapretenda bengasajabuli izinja lezi mkhanxala lemsunu nina ama-spams lawa abegcwele lapha kuloya live ikhove ezimqhiliba ingasajabuli immenso laphana ngiyipretenda laphana ngiyigenda njengebhola ngiyigenda njengethenisi ngibagenda laphana ngibashaya ngo-250 bengasajabulile bethi hawu hey uMax ungakuthini hey wena Max uyiqhawe abanye bethi Max usufana nobaba kimi abanye bethi Max usufana nogodi kimi ngithi hey awubuke lamagolo la hey singoma khanya siyayidlala igame ka-TikTok ngishaya ngo-250 izinja zithi hey wena Max kumele uvele ube yisilo Max hayi bafana hey hayi bafana hey hayi ngiyinkosi ka-TikTok hey ngiyayidlala igame ka-TikTok singasajabula imsunu le ngiyipretenda laphana ngithi hey ma Blue Nation amasimba lawa enwenzayo nivaleleni i-account kaSiqiniseko lela toilet ebelibizwa nge-account yalesihogo lesigxuma lisuze leli ekuthiwa uSiqiniseko bekuvele lawa masimba kufanele avalwe lo amsunu loyana futhi ma Blue Nation phindani nireporte uzibiza ngani manje uzibiza ngo-short bani short bello ushort bello phindani nireporte lo lamasimba awavule manje lento phinde ivalwe lamasimba lawo ma Blue Nation man phindani nivale lamasimba khona lawa awavule manje uwabiza ngo-short bello angazi short bello ntontoni ivaleni lento le uSiqiniseko nje kumele athuthe la ku-TikTok angabibikho nje umuntu ekuthiwa uSiqiniseko ngoba lo mfana uyisiqalekiso uyisihogo usathane wazi ukuthi njalo yena kumele ahlale ngegama lendlamlenze ekusene mintambama uyabona hayi ngoba ukhuzani ngempela kuwukuthi khona izinto ezikhulunywa uSiqiniseko esibone ukuthi asikwazi ukuyidefenda cha ukuthi nje iyacika isicefe amasimbi isidina nje umfana ohleze ehlalela igama lomunye umfana ku TikTok amalebe nje leyo nto leyo ya bengithi nje anginitshele nina ama spams niyezwa mmenzo magolonyo kade sikhove izimxhiliba niyadakwa niyanya